right, now it's time for us to learn the fourth type of business. It is cooperative society. Now, Puta, can you tell me 2 points about this cooperative societies? What can you say about cooperative societies before you learn the details? Already you know about 2 things. What are they? GCE O-Level, Business and Accounting Studies, Grade 10 and Grade 11, English Medium. Zoom online classes and physical classes. Mahesha Pereira. Join the best result-oriented commerce class. The first point is cooperative societies are which type of businesses based on the ownership? They are private sector businesses, right? These are actually private sector businesses. දැන් ගොඩක් මේ ළමයි ඇවිල්ලා වැරදියට කතා කරනවා මේ cooperative society එක public sector business එකක් කියලා. හරි දැන් එහෙම පටලව ගන්න එපා. මේක රජයට අයිති business එකක් නෙමෙයි පුතා. This business doesn't belong to the government. It belongs to the private sector, right? Not the government. It's not a government institution, a government business. It's a private sector business. So a cooperative society is a private sector business, like sole proprietorship, like partnership, even like incorporated companies. බලන්න පළවෙනි businesses හතරම private sector businesses name. And the second point is this is a not-for-profit business. If we classify this business according to the objective, it is a not-for-profit business. Now, do you remember the first 3 ones? That means sole proprietorship, partnership, and incorporated company. They are actually for-profit businesses. පළවෙනි තුන් දෙනාම for-profit. ඒ කියන්නේ ලාභය අරමුණු කරගෙන තමයි business එක කරන්නේ. But this business doesn't aim to achieve profit. Doesn't aim to earn profit. So we call it not-for-profit business. ඔන්න හොඳට මතක තියාගන්න මේ business එක ලාභයක් හොයන්න කියලා හිතාගෙන business එක කරන්නේ නැහැ. කියන්නේ ලාභ අරමුණු කරගත්තු ලාභේ aim කරගත්තු business එකක් නෙමෙයි. Then what is the aim of this particular business? Right, you tell me. What's the aim of this business day? It is actually achieving members' welfare. Right? What's the word? Members' welfare. All right, here. The objective of this business is to achieve members. Right? Members' welfare. Or you can say welfare of the members. Right? Members lagi කියලා ලිව්වේ. නැතුව නිකම්ම members welfare කියන්න පුළුවන් things. Okay, I think. Right? So සමාජිකයන්ගේ සුබ සාධනය. What do you mean by සුබ සාධනය? That means like the betterment of the members. Now, who are members actually? Who are members? Right? The members are the owners of this business. The owners of a incorporated company are called members. Now, if we talk about the ownership of each business, when it comes to a sole proprietorship, the owner, there is only one owner, no? So the owner is called who? Just owner, right? Or we can say sole proprietor, right? Sole proprietor. Then the word sole proprietor, P-O-R at the end, right? Or for the partnership, we can call partners. There is more than one owner, so we call them partners. When it comes to an incorporated company, we call the owners the shareholders, right? Shareholders, because they hold the shares of the business. And in this business, when it comes to this business, the cooperative society, the members are the owners. So owners are called members. Now there is some, point. There is a point for you to, compare and study. What's the point? Speaking about the owners of each business,
The sole proprietorship, its owner. Partnership, partners. Incorporated company, shareholders. Cooperative society, members. Okay, very easy. Just try to memorize like that. Right? මෙතන කාරණා හතරක් නේ පුතා. There are four points here. No? So you can summarize these 4 points by comparing each business and put it into one point, one single point. ඒ මොකද්ද? මේ business හතරේ owners ලට කියන නම. Sole proprietorship නම් එක්කෙනයි owner. එයාට sole proprietor කියන්න පුළුවන්. Partnership එකක් නම් partners. Incorporated company එකේ shareholders කියන්නේ cooperative society එකේ කියන්නේ පුතා members. ඔන්න මතක තියාගන්න. හරි? Again, let's go back to our point. We were talking about the second point about the cooperative societies. It's a not-for-profit business. Its aim is not to make profit, but to achieve members' welfare or the welfare of the members. Alright, these owners, they are called members. They have certain, common needs and the goals or the objectives that they want to fulfill from this particular business, which is cooperative society. So always this cooperative society acts to achieve that particular members' objectives, members' wants, members' common needs. Therefore, we can say this business acts to achieve the members' welfare. හරි welfare කියන්නේ අර සිංහලෙන් කියන සුබ සාධනය. ඒ members ලගේ යහපත වෙනුවෙන් members ලාට අවශ්‍ය දේවල් සපුරා ගන්න තමයි මේ ව්‍යාපාරේ පවත්වාගෙන යන්නේ. නැතුව ලාභය හොයන්න නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ profit එක හොයන්න නෙමෙයි පුතා. Are we clear? But they do earn income. Hari? Don't forget it. They make income. But we don't say the word profit for them because they are not profit oriented. Hari? Let's summarize. We have 2 main points regarding this business, which we know already. It's a private sector business. It doesn't belong to the government. And it's a not-for-profit business. Its aims is to achieve members' welfare. Okay? Right. Then, let's talk about furthermore. හරි ඇත්තටම කාරණා හතරක් දැන් ඉගෙන ගත්තා. හරි first 2 points ඊට පස්සේ තුන්වෙනි point එක මෙතන. කියන්නේ profit aim කරන්නේ නැත්නම් මේගොල්ලෝ aim කරන්නේ මෙන්න මේක. දෙක ඔයා දැනගත්තා members ලා කියන්නේ මේ business එකේ owners ලාට කියන නම. හරි? Okay. Now, අපි මෙහෙම වැඩක් කරමු. We'll talk about furthermore points, important points under this business. Okay? Right. Now look at this one. Now try to focus, Puta. Everything is in the screen now. If you consider, I'll highlight and show you. Let me erase everything here and focus only these words. Form highlight sign color for the focus on this point. Harry, the financing part. The financing part, right? That means like who puts money or the capital to the business? Obviously, owners. Owners are called members now, no? Now, this is one of the main point here. One of the main points. The capital is raised by the membership fee. Remember it. Now, just focus on this word, the society. What do you call a society in Sinhala? We call it samiti. Now, samiti කියන වචනේ අහලා තියෙනව නේද පුතා? ඉස්කෝලේ samiti තියෙනවා, but they belong to other associations. Sorry. Here, this particular samiti, this particular society is well organized and like more complex than the societies which we see in our school, like photographic society or whatever, Sinhala literature association. එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි ඉස්කෝලේ තියෙන සමිති තියෙන්නේ. ඒ සමිති වලට මේවා හරි organize. ඒවා යන්නේ ඒවා ඇවිල්ලා දැන් අපි අහලා තියෙනවා ඔය මරණාධාර සමිති.
එහෙම නැත්නම් සුබ සාධන සමිති ඒවා ඔක්කොම other associations වලට යන්නේ. මෙයා ඇවිල්ලා well organized more complex society. But in Sinhala we call it again samiti. හරි? එතකොට මේවයි owners ලාට කියන්නේ members ලානේ. එතකොට members ලා ඉන්නේ සාමාන්‍ය society එකක ඉන්න members ලා even you might have enrolled with certain societies, especially sport clubs, ne? There you have to pay a certain fee for the society, right? For the club, no. We call it membership fee. Ne, අහලා ඇති නේද? දැන් ඔයාව sports වල එහෙම ඉන්නවා නම්, හරි මොනවා හරි extra curricular activities කරනවා නම් ඉස්කෝලෙන් අමතරව මම මේ කියන්නේ ඔයාලට membership fee එකක් ගෙවන්න තියෙනවානේ. ඉතින් ওই membership fee එකෙන් තමයි පුතා දැන් මේකෙත් එහෙමයි members ලා ඉන්නේ members ලා membership fee එකක් ගෙවනවා. ඒ membership fee එකෙන් තමයි පුතා capital එක raise කරන්නේ. හරි? Are we clear? So this is one of the main points in this business. The capital of this business is raised by the membership fee, which is collected from all the members of the society. But please remember මම ආපහු කියනවාට දැන් අර ඉස්කෝලේ සමිති හරි මොනවා හරි මරණාධාර සමිති සුබ සාධන සමිති ඒවා මේ මෙතෙන්ට ගා ගන්න එපා. මේ ඒව නෙමෙයි. ඊට වඩා well organized form එකක් මේ තියෙන්නේ. ඒව යන්නේ other association කියලා අපි කතා කරේ. ඔයාලට මතකද? Private sector, not for profit කියලා. අන්න එතෙන්ට තමයි යන්නේ. Other associations කියන්නේ in detail අපේ syllabus එකේ ලොකුවට නෑ චුට්ටි කොටසක් තියෙන්නේ අපි ඒක ගමු. හරි පස්සේ now please remember now some of the examples for these societies I'll show you. It's under more details. Under more details, just read the examples and see. මෙන්න මෙතන. Sri Lanka Multipurpose Cooperative Society. හරි? දැන් මේක මෙහෙම කිව්වට ඔයා අහලා නැතුව මේක පාට ඔලුවට එන්නේ නැතුව ඇති මේක සිංහලෙන් සමහර විට ඔයා අහලා ඇති මේකට කියනවා ශ්‍රී ලංකා විවිධ සේවා multipurpose විවිධ සේවා සමූපාකාර සමිති අහලා ඇතිවා හරි very popular actually දැන් මේගොල්ලෝ යටතේ තමයි මම දන්න විදිහට මේ Coop City එක යන්නේ මේගොල්ලන්ගේ යටතේ Coop City like a supermarket have you seen then මෙහෙනම් කොට්ටාවේ තියෙනවා හෝමගම තියෙනවා Coop City හරි so Sri Lanka Multipurpose Cooperative Society is one of the best cooperative society in Sri Lanka. Another one is Sanasa. හරි මේ Sanasa කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වර්ඩ් එකක් නෙමෙයි සිංහල වචනේ ඒ කියන්නේ Sanasa stands for actually S කියන්නේ මොකද්ද සමූපාකාර ණය දෙන සමිති හරි නැත්නම් සමිතිය right එතකොට මේ Sanasa ඉංග්‍රීසි වලින් ලියුවාට ඒකේ තියෙන සිංහල වචනයක් සිංහල අකුරු සමූපාකාර මුත්තුද ණයන්න ණය දෙන ඊට පස්සේ සමිති again මේ අන්තිමට තියෙන S එකෙන් කියන්නේ සමිති හරි so these are the best examples for actually this cooperative societies in Sri Lanka සංසව හොඳටම අහලා ඇති නේ I think සමුපාකාර ණය දෙන සමිතියක් තියෙනවා එතකොට මේකේ ණය දෙන වැඩේ කරන්නේ giving loans and අනිත් එක්කෙන multipurpose විවිධ සේවා සමුපාකාර සමිතිය හරි ඉතින් මේගොල්ලෝ තමයි හොඳම examples තව book එකේ පුතා they have given you one more example if I read to you it's actually I haven't written in the tute if you want you can write that word as well if I share you the textbook and show you it's Sri Lanka Coconut Producers Cooperative Society හරි අද මේ සනස එක ඉංග්‍රීසි වලට හැරෙවුවාම කියන්නේ මෙහෙමයි Thrift and Credit Cooperative Societies or society samiti kela it's like a network so they call it societies in plural right if I show you the sinhala words නිකන් එකක් බලන්න ශ්‍රී ලංකා විවිධ සේවා සමුපාකාර සමිතිය ඊළඟට ශ්‍රී ලංකා පොල් නිපදවන්නන්ගේ සමුපාකාර සමිතිය coconut producers ලා cooperative society එකක් form කරන් තියෙනවා and also සමුපාකාර ණය දෙන සමිති like මේ සමිතිය ඒකට මේක plural කියන්නේ හරි සමිතිය නෙමෙයි සමිති so it's called Sanasa හරි
English වලින් තමයි මේ word එක thrift and credit cooperative societies. Okay, please remember at least 2 examples. Obviously, you can easily remember Sanasa. But Sanasa long form එකත් ටිකක් මතක තියාගන්න. English වලින් කිව්වොත් thrift and credit cooperative society. Right? Right. Now again back to our screen, our cute. Right. The next point that you have to remember, now you have learned so many points. If I summarize, what are the points, Puta? It's a private sector business. Mataka kiyanna hari uhe hangin pa. Mataka kiyanna. It's a private sector business. It's a not-for-profit business, and it aims to achieve members' welfare. Members are the owners of the business. Capital is raised by the membership fee. And some of the examples for cooperative societies are Sri Lanka Multipurpose Cooperative Societies. Again, societies කියලා කියන්නේ. හරි සමිති. And Sanasa. Right? එතකොට the next point is actually you are going to study by comparing two things. It is actually this one. Incorporated company versus cooperative society. Now, do you remember, Puta, in the incorporated company, the capital is raised by issuing shares. No? Do you remember? It's one of the special characteristic of this business. Incorporated company වල තියෙන ස්පෙෂල්ම characteristic එකක් තමයි capital එක raise කරන්නේ shares issue කරලා. මෙයාලා capital එක raise කරන්නේ කොහොමද? By the membership fee. That means the fee that is collected from the owners of the business who are the members. Okay. Now, for the membership fee, Puta, sometimes they call it subscription fee as well. So membership fee එකට ඕන නෙමෙයි ලියා ගන්න. bracket කරලා ලියා ගන්න synonym color එකෙන්. membership fee එකට කියන තව නමක් තමයි පුතා මෙන්න මේ word එක subscription fee. Subscription. Right? Subscription fee. So sometimes you might see this word in the paper. So it's about membership fee. Right? Subscription. Definitely over highlighting. Right? Subscription fee. I think again, what is our summarized point that we compare and study? The capital is raised by issuing shares in an incorporated company. The capital is raised by issuing shares in an incorporated company, whereas the capital is raised by the membership fee in a cooperative society. That's our point. හරිනේ? incorporated company එක නම් capital එක raise කරන්නේ shares issue කරලා. cooperative society එක capital එක raise වෙන්නේ මොනවා කරලාද? membership fee එකෙන්. හරි? membership fee එකෙන්. Okay, right? Right. Then, right, the next point. Now, speaking about the liability, Puta, even the legal personality and the continued existence, our, main terms, terms, liability, legal personality, continued existence. The book hasn't given any information regarding these items, these characteristics or these features when it comes to a cooperative society. So we are not going to bother about it. Right? Usually think liability ko megolanga limited. Right? I think කොමාර පොතේ ඒ ගැන මෙන්ෂන් කරන්න නැති හින්දා අපි ඒක ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. We keep them empty. හරි මොකද සිලබස් එකෙන් පිට ලොකුවට ඔලුවට තියාගන්න ඕනේ නැහැනේ. සමහර වෙලාවට ඔයාලට අවශ්‍ය වීමක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර ටර්ම් ටෙස්ට් පේපර්ස් වල එහෙම ලියන්න පුළුවන්. but O levels වලදී ඒගොල්ලෝ සිලබස් එකෙන් පිට ලොකුවට අහන එකක් නැහැ. හරි? ඒ නිසා ඉතින් පොතේ දීලා නැති නිසා I am not going to touch these areas. Right? Then just focus on this point. We talked about the financing part, the examples also. Now it's time to learn the management about this business. Again, this management we can actually compare and study. But before everything, let's see what it says under management. When it comes to the management of the cooperative society, Buddha, this society is managed by a board of directors.
right? A board of directors. Now, that's why I told you, Puta, when it comes to a cooperative society, it is actually a well-organized society than normal societies like, welfare associations, these sport clubs even. Right? ඊට වඩා complex business එකක්. ඒත් මේ business එක run වෙන්නේ, මේ business එක manage වෙන්නේ board of directors ළඟින්. So what they do is actually they appoint or they elect directors from the members, out of the members. Now, do you remember there is another business that you learned, which is actually managed by a board of directors? That is actually incorporated company. මතකද? Incorporated company පුතා manage කරන්නේ board of directors. එතනදී directors ලා elect වෙන්නේ කාගෙන්ද? shareholders ලාගෙන්. ඒ කියන්නේ owners ලාගෙන්. Do you remember this point? Board of directors elected by shareholders. මෙතන board of directors ලා manage කරන්නේ, හැබැයි board of directors ලා elect කරනවා කියන්නේ ඡන්දයෙන් පත් කරනවා කියන එක. හරි? We appoint through a vote, right? Elected by members. හරි, members ලා තමයි elect කරන්නේ members ලාගෙන්ම. අතනත් එමය shareholders ලාගෙන්ම පත් කරනවා. එතකොට මෙතන board of directors appoint කරන්නේ කවුද? members ලා. members ලාගෙන් පත් වෙන්නේ. හරි? Now, what's our summarized point? When it comes to both incorporated company and cooperative society, these two businesses, actually both of these businesses are managed by a board of directors. Incorporated companies board of directors is appointed by the shareholders. Cooperative societies board of directors is appointed by the members. හරි නේද? මොකද්ද අපි summarize කරපු point එක? Incorporated company එක, cooperative society එක දෙන්නම manage කරන්නේ board of directors ලා. Incorporated company වල board of directors appoint කරන්නේ පුතා ඒකේ owners ලා, ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ shareholders ලා. Society එකේ, cooperative society එකේ board of directors ලා elect කරන්නේ නැත්නම් appoint කරන්නේ, ඡන්දයෙන් පත් කරන්නේ members ලා, ඒ කියන්නේ owners ලා. හරිනේ? Okay? Right. So that's all. Now, there are so many points that we can actually summarize, compare and summarize and keep in our memory පුතා. So ඒ වගේ දේවල් අනිවාර්යෙන් එකට එකතු කරලා ඔළුවේ තියාගන්න. ඒතර ඔයාට ප්‍රශ්න දෙක තුනකට උත්තර ඔයාගේ ඔළුවේ summarize කරගෙන ඉන්නේ. හරිද? හරි? Study tip. Right. Again, let's move on. Let's go for the business registration of this business. Right? Then we make a table එකකට දැම්මෙත් ඒකයි. ඔයාලට එතකොට ටක් ගාලා පාඩම් කරන්න ලේසි. එක ළඟ හැමෝම ඉන්නවනේ. Right. Let's focus on the business registration regarding a cooperative society. Puta, when it comes to cooperative society, definitely this business has to be registered. Registration is mandatory. It's compulsory. Right? And they have to register their business under a certain law. It is called, there is another law that you have to study, Cooperative Societies Act. Easy to remember the act name because it's with the business name. No? Cooperative Societies Act. Business again, TNA. Cooperative Societies Act. Study now, right? Cooperative Societies Act. දැන් මේ ඉගෙන ගන්න වෙලාවෙම ස්ටඩි කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි main point එක. හරි? Cooperative Societies Act. Now focus on the date, not date, the number 5. Now, do you remember incorporated companies are actually their business also mandatory to register, and that business, that particular law is Companies Act. The number is 7. No? Here is 5. Right? Here is 5. And the year is actually 1972. Right? 1972. Okay. The other one is actually 2007. No, you can AC 7 2007.
It's easy to remember, but this one is here. What to do? මෙතන ඔයාලට මෙහෙම ට්‍රික් එකක් තියෙනවා මේ 7න් 2ක් ගියාම 5යි. හරි? මෙතනත් 5යි, මෙතනත් 5යි. ඒතර 7යි 2යි එන්නේ 2යි 7යි නෙමෙයි. හරි? 7න් 2ක් ගියාම 5යි 72. 19 මතක තියාගන්න පුළුවන් නේද? So 1972. You have to remember these actually years and numbers for that, especially these two laws. Are very important. Companies Act as well as Cooperative Societies Act. Okay, right. So what's our point? Actually, these business must be registered under Cooperative Societies Act number 5 of of 1972. 7 minus 2 is 5. ඔන්න ට්‍රික් එකක් මතක තියාගන්න. හරි? ඒ වගේ පොඩි පොඩි ට්‍රික්ස් ඔයාටත් කල්පනා වෙයි. ඒ ට්‍රික්ස් පාවිච්චි කරලා මතක තියාගන්න උත්සාහ කරන්න. හරි? Just try. Right. Now again there is a point that we can summarize, compare and summarize and remember. What is that? When it comes to the business registration, Puta, it's not mandatory to register the sole proprietorships and partnerships. To remember it. Hari? Business registration එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට sole proprietorship partnerships business registration එක must එකක් නෙමෙයි. Mandatory නෑ. But when it comes to incorporated company, they have to register their business under which law? Under Companies Act number 7 of 2007. And when it comes to this cooperative society, they have to register their business under Cooperative Societies Act. Business එකේ නමින් මම යන්නේ හරි දේශින් මතක තියාගන්න. 5 එක කොහොමද මතක තියාගන්න ඕනේ දැන් ඔයා? Number 5 of 1972. That's our summarized point. That means business registration එක business හතරටම summarize කරලා point එකක් විදිහට මතක තියාගන්න. One more time. Business registration is not mandatory for sole proprietorship and partnership. හැබැයි මෙහෙමයි හරි මේක ඔයා මතක තියාගන්න ඕලුවේ. මේගොල්ලන්ගේ business name එක නම් පුතා සාමාන්‍යයෙන් register කරන්න ඕනේ. owners ලගේ full name එකකින් business name එක නැත්තම්. ඒකයි මේකයි පටලව ගන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් පොදුවේ තියෙනකොට business එක register කරන්න අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. mandatory. අනිවාර්ය නැහැ. හැබැයි name එක සම්බන්ධයෙන් registration එක කරන්න වෙනවා අර full name එක නැති වුනහම. හරි? හැබැයි මේගොල්ලෝ නීතියෙන්ම කියනවා register කරන්නම ඕනේ. Otherwise it's illegal. They have to register now. For example, when it comes to a company, they cannot operate as a company legally in Sri Lanka without the business registration. It's not valid actually. Actually, nobody recognizes it if it doesn't obtain the business registration. It's illegal actually. Right? Same with cooperative societies. They cannot operate as a society, cooperative society, if they do not obtain this business registration. Hari? ඔන්න මතක තියාගන්න එක. I think මේක තමයි summarize point එක. මොකද්ද? business registration එක සම්බන්ධයෙන් පළවෙනි business හතරම summarize කරලා ඔළුවේ තියාගන්න. Sole proprietorship partnerships not mandatory to register. Incorporated companies must register under Companies Act number 7 of 2007. Again, cooperative societies must register under Cooperative Societies Act number 5 of 1972. 7 minus 2 is 5. Okay, right. Now, one more point. One more important point. Normally they test in the MCQs. This point. What is this? This one. Hi. At least 10 members needed to start a cooperative society. Highly important, Puta. Make at least 10 members can highlight karaganna color hitting. Hi. Definitely color karaganna plus act number එක color karanna. You are actually writing the note no. Now write this note, pause the video and write it. After that, make sure to highlight, use 2 different colors. Just highlight these 2 acts. I mean, these 2 already highlighted me. This company, Cooperative Societies Act
highlight එකකට දාන්න. ඊට අමතරව මොනවද? At least 10 members needed to start a cooperative society කියන මේ එකත් at least 10 members කියන එක highlight කරන්න. හරිද? මොකද මේ කියන්නේ? That means පුතා, now let's say there are some people, there are some people who want to start a cooperative society. So at least there should be 10 people as members to start the society, the cooperative society. Let's say there are only 7 people, they cannot start. They have to gather at least 10 to start this society. හරි, අඩුම ගානේ 10 දෙනෙක්වත් members ලා විදිහට එකතු වෙන්න ඕනේ මේ business එක පටන් ගන්න. එහෙම එකතු වෙලා අර law එකට register කරලා ඉන්න ලස්සනට start කරන්න පුළුවන්. හරි. So how many members do we need to have to start a cooperative society? At least 10. So බලන්න මේ තියෙන number of members හරි නැත්නම් number of owners මේ කියන්නේ. At least 10 ඉන්න ඕනේ මේ business එකේ and unlimited actually. හරි ඕන තරම් ඉන්න පුළුවන් නේද? But unlimited කියලා බර ගණන් millions ගණන් ඉන්නේ නැහැ නේ කොහෙවත්. So at least there should be 10. දැන් බලන්න partnership එකකට at least 2 partners ඕනේ නේ. ඒ වගේ මෙයාගේ at least 10 ඕනේ පුතා. හරි start කරන්න 10 ඕනේ. හරි. So this is actually about the ownership. ඉතින් අපි මේකට මෙහෙම කරමු. ඔතනක් තියෙනවා point එක. plus මෙතන members කියලා ලියලා තියෙනවනේ. එතන color එක change කරලා bracket ඇස්සේ ලියන්න. At least 10 members. නේ 10 members හිටියේ නැත්නම් මේක start කරන්නත් බෑ. Right? So 10 to like whatever number. නේ ඉතින් millions ගණන් ඉන්නේ society වල. නමුත් ඉතින් manageable quantity එකක් දක්වා අපිට යන්න පුළුවන් නේ. Right. That's it. Now we have learned so many points, Sari. Can you actually summarize all these points without looking at the video, Puta? එහෙමනම් ඔන්න ඔයාලට හොඳ memory එකක් එනවා. ඔයා try කරන්න එක. හරි? Seriously, try this trick. This is so effective. හරි? Just don't look at the screen. Just minimize the video, whatever. And just try to memorize everything like according to points. Number 1, 2, 3, gaga, according to points. Just try to memorize all the points that you learn. Now, for example, if I am you, let's say I have minimized the screen and I try to memorize. The main point is actually, this is a what? Private sector business. Second one, this is actually a not-for-profit business. That means their aim is to achieve members' welfare. And the members are called actually, sorry, what did I say? The owners are called actually the members. Right? And at least there should be 10 members to start this business. So they have to register their business, right? According to Cooperative Societies Act number 5 of 1972. Number 5 of 1972. The next point is, what is it? The capital is raised by issuing shares. Name, capital is raised by the membership fee. Issuing shares කියන්නේ මොනවටද පුතා? Incorporated companies වලට. Right? Then what? What else? What else did we learn? දැන් ඔය විදිහට මම මේ ඔයාලට මේ ස්ටඩි ටෙක්නික් එකක් කියා දෙන්නේ. හරි? ඉගෙනගත්තු ටික හිතින් මතක් කරනවට වඩා කෑ ගහලා කියන්න. ඒක තමයි හොඳම දේ. හරි? නැත්නම් කාට හරි උගන්වනවා කියලා හිතාගෙන කියන්න පුළුවන් නම් ලස්සන්ට උගන්වනවා වගේ මාර effective. හරි? Just imagine there is someone in front of you who doesn't know about this. You just teach him or her. Right? I think on ඔය ටික ඊට පස්සේ I forgot one more point. ඉතින් අර එතන වෙනවා පුතා ඇක්ටිව් රිකෝල් එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයා ස්ක්‍රීන් එකවත් දැන් ටියුට් එකවත් බලන්නේ නැතුව වෙන කොයි හරි බලලා නැත්නම් මෙතන කවුරු හරි ඉන්නවා කියලා හිතාගෙන ඒක එහෙම බලාගෙන ඔයා මතක් කරන්න උත්සාහ කරනකොට ටිකක් අමුතුවෙන් ඔයා මතක් කරනවානේ මහන්සියලා. එතකොට මෙමරි එක වැඩ කරන ප්‍රමාණය වැඩි.
Hi, scientific. This is a scientific technique. Hari. So this business is managed by a board of directors like incorporated company. And this board of directors is appointed by or elected by the members. Right? And examples, එක මතක නැති වුණානේ. Examples මොනවද? දැන් එහෙම අමතකයි දැන් දැන් ඔයා මතක කරන්න උත්සාහ කරනකොට ඒක මතක නැහැ වගේ තේරෙනකොට තවත් ඔයාට ඒ කියන්නේ ඒක මතක් කරගන්න උවමනාව වැඩි වෙනවා. ඒ උවමනාව වැඩි වෙනකොට පුතා එතකොට මෙමරි එක හොඳට හැදෙනවා. ඔය ගොඩක් අමතක වෙන අයට ටෙක්නික්ස් මේවා. හරි? ඒ සමහරු කියනවා කොච්චර පාඩම් කරාම මතකෙ හිටින්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව අර හරි විදිහට පාඩම් කරන්නේ නැති වීම පුතා. ඉතින් ඔයා try කරන්න මම මේ කියන දේවල්. හරි? Right. So this is not just a commerce class, okay? Right? ඉතින් මේක මේ මොනවද කියන්නේ? The examples for these cooperative societies are actually at least two. You have to remember. Definitely, you can nicely remember the Sanasa, and also Sri Lanka multi-purpose cooperative societies. Right? Okay. Next, what we have to learn is actually the advantages and disadvantages and special characteristic of this business.